Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klum Ma Nsa pegai mau so ge hai menaza Kangia je video like share jai subscribe to garang ge kyam gai dele mai kram ke hzi skui kum chang na jang kai kana jai kamai go Zeme News Ma Nsa nangnui hai mena hangge zim kona lya gai daira dele anui chime du la lo zai chima ma du la lo le anala le zaile ne me ka chebe pui namjurang mahor town ge bam me pui paje mata bam ge ne pisi pe gu room me hang ge ne pe gu gari tire panchar di bzi ge ne highway ge sau gai be ge ne magda ba gari ne pa chai ge ne wanglu ze gi be ze chu Rajiv Gandhi Chennai Center hospital ge admit te ga lamui le ze ka chele zai jimnaram ne sab tak chige kangpui nai panai hang le je ka chule kagane ai gari gibigane kangpui do magum te piam le je sale ai je pa accident te bi mai je ma mai ge te di ko dele je ka chule kana chi do ba zai rangai ra ning do me gab jigine jimai ge ne ai po ba sa je adage wangai bi jigine ning nui so ge rangai dele ai po pi le zai le je padage accident te bi ne te ni bi jigine pachun jimai ne operation do te le je ka chule zai le zai le je chennai ge rangkang hize pikigo family teize rangkang hize tate bam college sale suppose jigena ipo ben news Ma Nsa kang king mlena chira hange ipo pui hange zai petage tenu ka rebe na mai wang ze bam news don somaina mai ge peze idai klodra hange Zeme News Ma Nsa ki bom ze hai mena klum gara hange rang tawgai dele za NSCN kewa ego kang ko mina hangke ze Arunachal Longding district ne klomra mena belchani delei je sale zai report mena bizi identified te gaibiga NSCN KY ego kango ko bizi je wangzau wangsa za ka chele zai pa bam ba close pongchau close kulei NSCN KY ego kango ko wangzau wangsa ka chebe peze chi Arunachal Pradesh Longding district longphong kloga pa za NSCN KY emgu tax harange extortion money tax harange gule za ka chele kloge gyukai za hangsa mena aipo ba rangkang za pnigo tax za paymak pe dige wangzau wangsa ka chebe pe ne ki chak pa za pni za bira ka be dige Longding district longphong klomra mena sab golu za chu tuira ren lu za be za chai rabria za be pegai be za pa chai di dile za sale zai Assam Rifle mena Kangjong district Manipur ge KCP Kangleipak community party chapai me mina hang nam je tuini dele aizenda mai kram ke hji sna kum chang na jang kai kana ba mai ge Manipur Kangjong district ke KCP Kangleipak community party chapai me mina hang nam je Assam Rifle mena tuini dele je sale zai Mizoram ko halem poine lalrindi ki ka chebe puine women hockey junior world cup ke gold medal score te gaidele je sale zai chuna women junior hockey world cup kan tabge India me jigene tara tabge Mizoram me mina hang chumme India me hangen tajela muile je sale ongoing women junior hockey world cup kan tabe injnai India manai Korea me kan tabge India mena ko chumkai zai Korea ma kai Malaysia sale aige India mena duini dele zai India me chuna semi final hang chang dele za ka chele zai anui north east state kene Mizoram gene mina hang chumme aige India me jigene junior world cup kan tajela muile zai Mizoram pui larindi ki ga chebe puina pnui ta te ti bigya zai pnui dibe match le ne go bugu goal score te ga sei kam mai dige pane goal medal score te changai dele za ka chele zainjanai kram ke hji set kum changna jang kai kana ri mai ge Russia mena Ukrainian ke deigu railway station ge rocket ge dibem pet ke je fok pe gena zimna me mina hanghim reming ye pere chaidi zai mina hai so ki me ka hazam dele zai chige hna point me zai ke chingmra me hale me zai harang me zai puinung me chai dele je sale Ukraine gu president Volodymyr Zelensky ne saza Russia mena rocket ge dibe kna chi railway station ge pet ke gai baby gene civilian me mina hanghim reming ye so ki je chai zai mina hang hai ka so ki je ka hazam dele je ka chele zai Ukraine gu president Volodymyr Zelensky ne saza Russia me Ukrainian ge deige civilian mugu population je teun samra hangya te ko dele zai aiza Russia gu tale puni je ka sabe pegai makti zai na aiza civilian me je te chebje
saudara makle jedu Volodymyr Zelensky ne sale ai ge kakle be Russia ma japnuya chige target railway station ge madu missile je target te mle je kachule kangnai Ukraine mene sadai dige Russia mne railway station ge rocket kam pet kai beje zimnar ma chai di le je kachule kagne ai ge Russian go defense ministry ne RIA news agency me je sam pogai je Russia ma ai po be station ge pnu go target te be ma dugale Ukraine mene pnu run pnu go rocket pet kai lu je Russia ma ta hangge chaugai ko le je du defense ministry ne sale jai Russia mne rang bataka Ukrainian mgo railway mne pnuiza pogai ba na faina mina hang narun ne chaile jaga chele ai ge chodu numte ma mi beja confused pa midle jai na mai go Zeme News Ma Nsa pop ge pamoni be jai pau soini be bam jai na nangnui hai mana na lun gai ra dele jai sewang chang lak pa bam jai na comment gine comment te gelo ai gine na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai dele nangni ne pegai jai nking gai be biji gine to dele Kangia je share like comment jai subscribe to gelo hai mana je klum dele